akachazanga uEnigma njengoba wena kade usumchazela. Uyathi uEnigma uthe nje uJesu akawafuna ama-2000 akawafuna. Wena uthi uJesu bethi akabafuna ezulwini. Neke nabezo abantu bethu bathi bafuna ukuya ezulwini lenu leli nihlala nilivakashela. Usebenza nini esigodlweni? Anti ngiyiboyfriend kamama wakho ungiqinile. Ngisebenza ebedroom naye. Esigodlweni ufuna ngiyosebenza kusiphi ngoba i-timetable yesigodlo sami ngiyayazi. Yekelana nesigodlo sami sikhulume ngale nkinga engunigma enoNkulunkulu ongafuna ama-2000 ezweni. Yekela isigodlo sami unake esikamawo wakho nesikagogo wakho esibolile esingakwazi ukungisupporta uma ngikhuluma ngento ebulala izwe. Esigodlweni ufuna ngiyokwenzani? Ubuyile wena wanswele esigodlweni usataratawu. Sambeni ke semfuna abanengqondo. Alazi ukutshela ngikuthandayo ulive wami lo, i-account yami le. And then ngiphendula